بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد دعوتوتا خينيا خبجمتوتا خنين أردي مرة جرتني في خن سآمرا في يرو مرة جرتن بكا جرتن هندتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إيغان سلامتا إسلاماتين ميويتو كديماتين رغويتو كاتراتين إسنسمت ديبودا سغنتانين الرفدي دفع مالينان خراب البيوت جنين خراب البيوت نبيتني وان من نما ديكي من قفا وان ماتي فجاسو وان ماتي فجاسو قفا وبليين الدان ديكو صاحبان الدان ديكو جيرو بوشيسو وان رحمة في آنا فرا فرتي الدان ديكو وان حجتها في حجتشيسا الدان ديكو تفرّا إيجو قام مالف جنان نمني ركوبة بينان دوابي خيبيخي ركوبة هما تكون دبّتشو الأديمة ركوب نسان نانون هندنو مقاد أداديان نانا وغنيا غنتي مالاخوليا جنين نانا وغريتي هنافا جنين هنافتو نانا وغري شكي جنين أنيو نما خانا دبّدو ورد أجيفتو ورد داوتو نانا وخينيتيس كان نانا وخينيتيس خان التاني مقا جلد نخيسان إن شاء الله مالف ولي الرابرتشا أفان غمان الراغمان التلوقة نموتو ولد الديبسا سبب مزون إنو بروم صافي خبانو قوانو أكا وليف قدفنو يچور راينجي أرى دكوبا شكي دا خنان دبچو دا دفع دكوبا شكي دكومني شكي دا غني يوخين كهنا فادا غني دورديم تو مراتو راتي مقدمة مراتو من غنيا كجام بيتا نمني أمتا مراتشو راديمو أمتا كان إفنا ساوجن برأس ديمو هماراتشو راديما وقاغنا ملتو مراتو إرامو ملتجن أرى وان مراتو شكي داجي أمتو تنان دبچو راديما إن شاء الله يرو أما خيستي وان ديموس نمني باي داغيام يرو غري هذا منا تن أبا منا جفتو غرتا يرو غري أبا منا هذا منا إسا أجيسو غرتا يرو غري ورد دو ولد دوتي ولد ديهاتو غرتا يرو غري ورا والچاچ ابسو غرتا يرو غري ورا بلتي بتنيسو غرتا سبب نمال راغن کے شكي يوغين هنافا جانتنا الراغن كده وهنافا تنان كيسة قبوية بسور أدي مارك أما قلبي خيسن ناس كنا دررتي هنافا انتوني تجارتي قف جدورا ماليدا جرتي إسام ماليدا غوصا قدانين دبچورا دي مارا تدورا نما وايت أحرا خيسة شكي ربي نتدر بجرا شكي تنا ركوبة مرادو شكي نما طهارما طهارتو خان صلاتو خان خيزتي شكين اجيفتي دو خاكمي جرسيت خايو خونكولاتا خيزه سيني نمنو كون دفكانتو كونول نمنو كون دفكانتو كونول جي شكو جيرن جيرو ناغا انغره نما جيدا هوچون جيتو فايو نيفيرك وادا كوكنا مغالا خيزه گينيان مانا دقه هوچو سنفرا باس مالن جنان بوكان نبوئے روبان نروبے نموتا وچون جیتو دا بیران بے نمنے سن طہارتے فی نجیستے ہم بے نجیے خیونے فی وما بریدو تکار کے طہارا جیونے فی گافتے ملے واس ہے چو خاکمی جراغن وانین دگے نموتا را دگے غیسا نما ہوچو سا ویاسا تنمیچے طہارے هادر ربل سوغناس ميچه بشام فراتي لال مالف شمبيرو يرقو بتنبيه وجي خنماس كل ليسه اما جرا خاي شمبيرو راي غجرتا غري جرا خاتي تچرقو بدوغنا تي تچون سغراغو بديدو في اكمين تادي روجي خنمر رالو بو هيلاتو جير لبودا سيغلتو خايوني في ون كالوني ون اچ فش جي فنچان اچ دغه اسي لبو اولقبو جير وان كان شريعة خيسة يوني في قبضي شريعة دي لشك كي خنان قبضو
hin qabdu waasa jedhanii waan kana namni kun tuqamee jira. Namni tokko akkanatti heegaafannaa nama yoo mana fincaanii seenuu barbaade huccuu tana laal barseeniinsa seenuu firraa fuudhee akkasitti dhaabbatu jira. Kan lubbuun asi galtu. Namni tokko sheekha islaamaa gaafannaani ani akkanattiin jira akkam yennaan wal junuun ofonoonoo maraatuun gosa hedduudha. Gosa baay'eedha. Maraatuun irraa gosa takkaas jiraa jeen jechuudha. Akkana. Hadiisa keessatti kopheedhaan salaatuun yeroo hayyamamutti yeroo ammas deebi'anii dachiin hundinuu xaharaa itti salaataa jechuun hayyamamutti yeroo dubartiin huccuu irraa lafa gabbuu ta'een hoggaanee deemte xaharaan siidhaa jechuun yoonee fi bakka badduu keessallee baate xaharattichi baanaan xaharamte je'amutti yeroo kophee hogguun irra hayxan gubbuma haqaa malee jala naqinaa je'amtee shari'aan akkanatti laaffiftu tanatti jechuudha. Namni dhukkuba kanaan qabamee dhukkuba shakkii irraa gosa takka. Kana malee jira. Kalamaffaadha. Dhukkuba salaata hidhannoo keessatti. Nama salaata kana yeroo hidhatu laal Allah jeetuma salaata kana akka waan qabii as hirkisu. Maaliif rakaa ammasiin salaataa fi rabbii jechaan salaataa fi yookaan maamuuma yookaan imaamaa walirratti inni jedha jee Allah jee gaafa inni Allahu akbar jee akkasi qabee akka waan isa kana zaahiraan qabuutitti eegas ammaas hin taane jee irra deebuu jira. Kayyoo attahiyyaata kana taa'e osuma inni attahiyyaatu osuma inni kana qara'u biraa salaatanii fixatanii jira. Namoonni kunilleen shakkii wanni kun hin guutamne jechuudha irraa. Shayxaanni gaafa duraa akki jee jan shayxaanni an ilma namaa khayrii dalaguu dhorkuudhaaniin fatanaa yoo na dide immoo keessachi kuchiisee daangaa isa dabarsuu irra jabeessu kanaanin fatanaa jee jan shayxaanni yeroo takka si dhorkee ati dinnaan dhorkuu isaasan dinnaan keessa si kuchiisee jechuudha. Kana lama kasadaffaadhaatii jira warra shakkiidhaan qabame. Nama yoonii fi namni lama waliin haasa'e na dubbatan numa sakkuu jira la. Na jiran. Keessattuu namni sun nama isaan wal lolaa afaan taane. Allah isaanii mana tokko waliin gabba'u agarre. Isaanii bakka takka waliin dhaabbatu garraan lubbuun asi galte jechuudha. Hamma kana iyyutti narra jaaraman ana jiran jeetu. Alaas namnummaan nama isaan wal lolaa afaa bira sigarraan wulii addaan gurrachuudha. Sababas hin bartu. Hin beektu shakkii firtitti booda keessa hima nama lama jaalachuun hin taatu nama lama hojii jiraachuun hin taatu jee firti waan dijaa malee nama isaan waliin komii qabu faa bira jiraannaan inuma ergaa walii adawwii isaati akka beekuu jira. Nama lama yoo wal bira arge namoota tokko kan taa'uudha jiru yoo arge lubbuun isaa ana jira numa ittila jirru kun na jira numa jaa nama kanaan qabamee jira kun shakkii. Kana malee dhaggeeffadhu kana afuraffaadhaatiin siima. Ilmaan keessaa tokko rabbiin shakkuma kanaan qabee abbaan kiyya kun nan jaalatu ma jala. Ummaan kiyya tun nan jaalattu ma jala. Aboo ati maal taate? An nan jaalatan ma jala. An bakka irraa na fidan naaf haayimanii. Ji'eetuma katanumaan ol dhaabbatee halkanii guyyaa haadha abbaa kana feetaa galchuufii jira jechuudha. Kana malee jira ammaas nama hojjechiisaa hojjettoota isaa inni maali aangoo wayii qabaatee warruma if jalaa kana shakku yoon ifi namni tokko hojii bareeche bakka tana qabachuudha deema yoon ifi namni tokko kalaas nama isan taane faa bira dhaginaan yookaan bilbila isa jalaa haasuu dhabnaan nama kana ji'eetuma hojjetaa isaa ka shakkuu jira. Kana malee jira ammaas barataa barsiisuma kana shakku yoon ifi barataan tokko qabxii fi fatana dabarsee fi bir inni kana tahee fi bir annan fadhu bir jee kan shakku hedduudha jira. Kana malee jira ammaas namuma dukkaana nama daleessu haa ta'u dalagaa takka bukaara nama daleessu hujuma takka nama daleessu kalaas namni isa bira dalagu kun hundi isa jalaa guurrachuma jira. Namiskiineessu jiranii yookaan mana namaa hireessaa namni inni hireesseef san bakka takka mana jaarran aboo odoon ifin miskiinummaadhaan akkana taa'u kun narraa tujjaar ana bira akkana ta'e ana bira akkana guddate ji'eetuma kashakkii lubbuun
أسجيزه في سبب زنين كان دلقا ولد تولته خانس ربي نصيب خنّه في دكانة أوتيلا وان أدى قده خريزه وان سنفج عاسي أنا تدلقا تجيه سبب ما إني بكبراتي واركته في جتة إيه إني نو خنرات تجاري مجيه چما مناسن شوفله هدورا غره كن هنتي ركوبة شكي داتي خنا مالي جرا دماس ركوبة خبيرما شكي خبيرما مالا غوليان تون هنت مالا غوليا جني يوغين هنا فا تخبيرما لجرا شيخ غري جرا غنده غنت إمامته غنده غنت دعوا غرو جرا يوني بين أمدو كو غنده غنادو في أكما ساري إيه ورابيز مخلوق أبيرا غنده غنا رايدو توته مكا أدى غنّفي فرقة أدى غنّفي أركون دنده يوني بي نمنو خنفان نما وغرسي غرسيسا مئاوي غنده غنك أبدو ته مكا أچين خوارجا جان أچين فرقة بيرا جان وهما تك مكا اتبازي يجو مالف هاربابا چوراف هفوربابا چوراف غنده والين ديگو جيرا خان مال إسنگون مال والي غوتا يو اتگا بات واني تكن جرتو إسو مدوبة مالي خان أكاسك أكا خبيرون ما دتيس مالا غوليان بكا هدورا جرتي شاكي ركوبني خاقبا مين جاچو ركوبا إمامون ماداتي جيرا خان تايدو مغنده خان وصو سلاچي سورة جيرو غندي وننفدن نبو سورة ديمن نشارو را ديمن إيه أنا خان إمامون ما تيجيتا ننفدن جيئتما قيو غنده خان آياتما منافق أرقرو منافق أغري جيرا نما دينين فدو منافق أغري جيرا nama karaa rabbiitti himuun fadhu je'eetuma ganda kana akka sangaa haadee ifirra nyaatu ummatuma isa jala jiru kana ka if jalanti nyaatu baay'eedhaa jira kana qofaa miti firqaan shakkiidhaan qabamte illee numa jirti firqaa waa'uma shakkii maalaa kooliyaa tanaan qabamtee isiinis karaa jaarsaa jaartiitiin gorini malee tan akkam ta islaamuu namaa shakkitu yoo namni namtichi salaamtaa jiyan dhiiru duruu islaamummaa ni qaba jechuu fadda gaafata يودا منا تجا صلاة جرودو في ديرو إسلام ما نكابات إبودانين صلاة جا يوني في ونكابوني دو في لا إسلام أكله هم جا نما خنا هندي مجرمة قدي قرار ربها قدي إفهم قفا قرار جل خن أماز أنا مقفا سنة دجيه أنا مقفا سنة دجيه كتاب بريدة تقوى أركن تبزو إنه كلها تكنا كمي إنه كلها تكنا كمي جيتهم ركوب شكي دا خنا كابامه باجر أجريجو تمر الرت خنا ماللاس شكي كميتي شكي هاتي منا جارتين جچو جارسا سيدا شكي تو جير دوبرتي غري جيرلال إني بيرابانان أكما وان إني دالا بيرار رجرو يقين دوبرتي بيرار رجرو تفرطو جيرا سمو سيدا خيزك أبمته بالبلا فتشو سلكي فتشو الله إسا هاساو رجرو قبار أنفا بالبل الرد بوئي نمت هاساو فاقران بالبلي بيزي النان إني تبيرا قبها تبيرا هذا جتة تما إبتدي بل جتشو تاكنا تناجر بالبلي فان إسي بيرتي بالبلمة سجلين فانش الجنان سجلين الكود أمنان وان تكا نماسان الرجارجين دمته نثور كده أول دعوة دبين هنجر تبيرا تذكرن ميك أبا هوتشو تول كبديه هو غوده على بافتس ميك أجريشو أكما فرسمالي فرندالة فرعون جن غافا مصرات نتي الرب جوزان كيادو قسمة كانت تاو رجروتي البلاء موكول بالمنطق جيه ابن كثير كتاب البداية والنهاية خيسة تبت سيناتنا بلان تبتشو ما وجنين ديم تجا تبتشو ماني ولم تنتجا تبنان أكما فرسمالي فرندالة جنساني تبنان بلان ساني وجي ديم فرعون قسمة كانت تاو رجروتي يا بوغا أمان دنا ونندي والناقت أويته بيتي سير ربي نانجته ربي خين نانجاني خنو دهين وبرو خنو ناچسين وأباسو سيه نانجاني لا تنامني أنغو تنان الرافو دوتاو نمجراي جي هاسايچو سنما نامني توكو جارسي توكو دبي تكنما دبتا جنينكا سجرا بككنا جرنا منغوديچ بربادني وغونه في فيدن الله منغوديچ أدو إبراهيم الرا نبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنبياء كا زبان الآخرة كناتا زبان بودا كناتا يجورا يفدرو امتي مره ربين بيسيسه وانساني إني الله أدو نبي إبراهيم الرا دقيه جراها أدو درجتشو سني
أبو مال أجيسه مواي خيّا خنا مال تبتا كتاب دركيز وانغرتنك أبداي يجي أنكا غزما جارسي وننين دقي وان براتي مي زبنا بودا يرو سني بودا بيخيا يرو سنيت تاچي درارت يرو مسوني بودا ميري بيا مصراتنا كيبسيتنا بر موتي tokko bulcha هيجي أنكا موتي إنسان أنا ربي جئتي بيهون ده إفجالك قبروم سا يجوران دقيجين هاي دوبا بود ديسا موتين سن أكم تا دقيسينان بود ديسا مجمع tokkotu sababatti ittitee sababa mucaa tokkootiin halaaqamee du'aa mucaa dhiiraa tokko ja'annaan achuma dhaabbatee rifate jechuudha. Rifatee tuma mucaa kana dhabamsiisuun qaba ji'ee maal eegale nam tokko kan dhalate gatamuudha qaban jechuun murteessa jechuudha. Ilmoon dhiiraa fidanii bara meeqa gatanii ilmoo dhalatte hunda gatan. Achi booda duuba walgahii godha warri banii Israa'el shanyiin isaa qibxiyyoonni maal jedhan duuba warra banii Israa'el kana guddaa isaanii umriidhaa tujjeessuudha jira. Xiqqaa isaanii nuutu habaleedhaan gatuudha jira. Duuba walii nuuddachii akaaffachuu ta'a nuuddachii dongoraa nuun mana jaara akkam ta'uu teenyaa jennee yaada kannan. Akkasi sagaleen baatee ummata kana dhala namaa lafarraa isin fixanii amata waggaa tokko namni dhalate haa dhumu waggaa tokko keessa immoo joolleen dhalatte haa jiraattu jechaa murteessanii rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa hikmaa isaatiin beekumsa isaatiin waggaa hayyaman qabne san keessa eenyu dhalachiise eenyu dhalate beeytu nabi Muusaan dhalate jechuudha waggaa hayyaman qabne keessa akkana jechuun maal jechuudha rabbiin waan taasisuudhaaf fedhe akka fedhetti taasisa jechuudha duraas dhaabbachuu hin dandeessu jechuudha. Akkasi gaa seenaan dheertuudha seenaa Muusaa dubbachuudhaaf himimmayi booddee harkuma Muusaa san irratti halaakamee bahara seenee du'e jechuudha. Sadaqa dhugaatti taate asirra dhaabbataniiti balaan bakkuma ati dubbattee jirtii jedhanii dubbatan jechuudha. Nama meeqaatiitu balaa farrisee jechuudha. Sababa saniin halaaka ta'eef goote hedduudhaa jira jechuudha. Halaaka lubbuu siirrallee yaada gadda waan addaaf irra geessite. Amma gaa gosaa hamma dubbanne kana malee karra khaxaraatiin dubbachuu deema kan hin mata duree deemuu fi deemu. Kun sun bar shakkite boodarra yookaan attuma facaanii yookaan inninis wooma isiin shakkite sadiitti ta'a. Kan sheekaa kan osoonii fi darasaa ganda jirtuuf hinaafu osoonii fi hinaafuu shakkee wooma sanii yookaatti ta'a. Dalagaatillee yookaan dalaguma sunii facaa yookaan nauma jijjiira. Kuunillee akkuma suma ta'a kuunillee akkanuma ta'a oofi. irra khatarri siidhaa duuba karra walitti haasa'uudha yaan warra wa ashadduhaa khataran irra hamaan siidhaa halaakatti shakku zawji li zawjati abbaan mana jaarti haadha mana isaa shakku qoota gariin namaa bar jaalalaa jan alla bareedu jaalataa janna wanni neef akkanatti haadha manaa saatan akkana shakkuuf jaalalaa jan akkasii miti jaalaltinii fi shakkiin qalbii nama tokko keessa waliin hin jiran nama jaalatte bir aynu ridaa kalilatun an kulli aybi janii bir ijji waan jaalatte abc uun agartuu bir silaa jiru kan jaalallataate odoonii fi hamtuu sun irra arkee ulakkiyya inaawaa yoo jaalallataate hin baana maalayyaa hawaa takkan arkin shakku hinaafu akkanumatti taa'e jaalallee dharkaa qabdi alaa qabdi maarree dharkaa qabdi namaa wajjin hin jira jee namni shakku qalbii ilma namaa tokko keessa waliin jiraachuun qabdu shakkiinii fi jaalalti wal bira hin jiran jechuudha. فعندما يسود الشك أجواء الحياة الزوجية شكي منا ماتي تكو سينان هنا فان سينان مالاخوليان جنبنتم سينان يهرب الحب خارجها خلاص جاللتي بقت تباتي والحياة مع الشك
جحيم لا تطاق شكي لا وجني وججراتون إبتم جهنم ورّي والشكو ورّي والإف هنافو يجو هنافتون منا غنا خيسة ودوني فيك أبيني هم فريدو فيه دينك دي هم فريق أباتني إلمان هم فريق أباتني هيري ربين راتولچه ونون دوان فرنق أباتني إسان جهنم هلاك خيسة جيران كنم توقع صبرا إسان ننجن خيسة جيران وخاصة خيسة أبان منا خشكي قدتو يجو يوني في قدته فالخصومات الكلامية والمشاجرات اليومية التي لا تنتهي هي ما تجنيه الأسرة وليقل قلاقنم والخلافون والدبون والهمجون خيسان جدو دكو هندي من قدون إسان جدو دكو هندي قاني أبونا منك مكنا والإنجا وهما تكاين دقين بلا وهما تكاين دقين بلا مصيب مدنان إسان جدو داديم هم نمني تسانيس الرب إسينين إنجين تسانيس الرب إسينين إنجين جاني وليهماني أكجرانت غندخيس أدون فجأة تكتيجو ومرض الشك ركوب نشكي لا ركوب واللانسان كامن ركوب خيستو أبان منا هاد أمانا ساخن هقاني في لبون اتحاساست درديم تو مراتوراتي إسار كاكا بيجو درديم تو مراتورا أما واني إنك كان جب بماليو جون غرسا كنا كنا فادا جب حديث الرقم دقيا تيجوسني جنة سينون جنة نمني جارتي في نناف تيجوس جامن جنة تيجوسني جنة سينون جنة حديث كنا حفظيك أبدني تقومله سند النبي رجل جسلاته صلى الله عليه وسلم سند رجل خكنا كنا وني في رجيمه أكوان ستقول جرو أكوان ستقول جرو أنت في بحر وهو في بحر إني بحر براخي سجرا أتيس بحر براخي سجر وهي جرثومة بايرسي خلاقة جرو المنا ما تنخيزتي بل ليست جرو المنا ما تبل ليست الرا إسين تكيجو لال نمني ركوبة خنان قبا ميجو نمني ركوبة خنان قبا ميولي وان الدنيا تنرت ذاتان السيوجي جرى مالي مانا جرني تكو مالي غرزا كون أكوان شخمي مانا خيزات تهاز آزوتي أكوان دقو ديرو مال توتو إيخا واتو إسا دوبا ديمو دا جرى مانا سا خيزا جرى أكوان تكشو لبون سا حلافتو هاز هاستوتي يجو مي أسر وي دوبانا شاكيني في هنا فانگرا گرم مالي أما غاقارين نما إذا يوسني جنة سينون جنة هذا منا هم تورتن ديسين عن جنة جئتي قرين نما ولله هناك فرق كبير بينهما غراغرم ما قد تراجر غراغرم ما قد دون لال وان ملا ترتي وان أجر ترتي وان دقي سرتي يوني في هذا منا خيتي تنقل أبليتي تتنباسي الموت تنباسي رحمة كان كيتين الله كيتين نما هم توتي أجرتي يوني في ديفته ديوز جاء مسني شو مال لفقاه تك أمو واسني تم بكتنا إيران كامني سجلة فتشون وان إنجيل الرجال فتشون برخنا كمي جرا خنا يوني في ديمود أديمه وانا كبي يرافو ده خلا دورت نننقه خطة بودر بكسون دابت تلالو جرا خنقوني في منا خنا خيز سيني هوچون درانا كنا بن فراشنو يوني في كنا توچو واتو كو كنا ولك أبمته مال تو بكتنا هوچو تنا كوا وارغن غلطه تيسا خجيه فوده بكتنا مرام مروجير يرودا بكتنا جيزمو توني ديوسم ما نبي صلى الله عليه وسلم نامني سين كم ديوس جي اساني متتون توني شكي ديچو شكين توني تمنا بديتو تجروفا چافتو تنا كسي قبا قباچو راديتو نور رابر باچسا يچو حديث غيظ النبي صلى الله عليه وسلم يكنجي من الغيرة ما يحبه الله هنا في تنرى تربين جالتو جراجي ومنها ما يبغضه الله تربين جبو جراجي مس هنا في تربين جالتو تمينان بك شكي وان نما شكي سيسو غرتت وان دوغا اغرتت هذا منا كان كيتي ديرا وجنين akka kophaa baatee ta'e sugguuni fi garte wajjiniin malmaanaa tapha wajjiniinaa sooyi tugguuni fi garte tadaangaa shari'aadhaa hin qabanne yeroo agarte yooni fi irra hinaafte rabbiin sirraa jaalataa je
وانا كان حديث يتني تنمو ربي جبوت جنان الغير من غير ريبا خشكين انجرك كانوا مبارب ما كانوا متاو لا سم دوامته تنا تربين جب تن خلق مذموم جنين حالها ما فقطها جنين ميغا يجن كانته نمني كون سببا مال الركنة تاينو سببا نمني دكوبا كانان كابو مال ينان واجه ناقبدا بلا جو نمني مالا خوليا جني يقين هنافتو جاني شكي تنان كابو تقفان الوراثة ند على جنمني نمني غري ورثاني تي وان كنا كبا أبليسا كبا جما هاداتينس سما كبا يوها أديرا كبا يوها بر الله أبولم بيتني جن نغره ورثاني تو كازي هاي أديرا زادو نغره جن هاي مارے علم أديرا زادو كنا غره تنا ربر بولتين صاحب چاہتے تکو بر فرسانا غره أديرا سانا غره خجاني ني فرم مار أنديم تيجرين تك فرماني مالتا كورسا كنا دقيفته دام سجنا دفعتها وكنا أركتشوراني فرما دركتا ده تاكا دروم ما سبب ما نملوان كنا مكرمون كنا لالا سبب نملوان كنا نكبوم لما فا عدم الثقة في النفس نمني إفهمت أمانو دبو نما تو جارتي شكو غرتن جارتي جلبو بالبلا فتشاؤل ودان ديبي nama akkami wajjin hiriiroo qabdi jee heraare halkanii guyyaa deeme waa hunda keessa yoo isin gabbaate suuta bifa isin quban qabne nama jala godhatee akkasitti hiraaru kan arraas tanuma dubbatan boruus tanuma dubbatan waan akkana ana guni fi garte talamaf takkoffa eesaa namni kun fuudhanii dhaalee inni beeki takka warra isaaniitii waan kana qabanne kalamaffaadha ifitti amantummaan qabne dhiirummaadhaan haa taatu qabeenyummaadhaan haa taatu sadarkummaadhaan haa taatu gariin intala bareedduu harkateetuma an qabeenya hin qabuumi tujjaarri sanna jalaa fuudhuun oolu dhuma itti lubbuu akkana ta'ise gariin ammoo abalu aangoo qaba aangoo daachaa na jalaa fuudhuun oolu uma jaa gariin ammoo yoonii fi kan dadhabbiidhaa fi miidhama adda addaa qabaatu taate khalaas intalti tun akkana naa wajji jiraachuun hubanne nama biraatti wajji jiraachuun ooltu huma shakkanne maaliif عدم الثقة بالنفس إفتي أمانو دبورة تدبين سا وين تكه هنكنا تقوام في بيغوف جتشادا هذا أمانا كسي شك خلام مفادا قصد فادا سببان مالينان وان الراشا كساني في قبا فكينياف واني قباتو براديم إذن تن ديرو ما وجينا كستاتي شكوف إفيف إننيس دوبرتي بران ديفي وان إفي بيغوف هاتونا مزيدين نمني وان إفيهن أمن نما ننجوجا وان إفي بيغو نمان جامل أكين جن فساد الطوية يدل على سوء النية جن لا وهما همين يغراخ إذا قبر رأي نغر نما غري خن نمني قن همتونا يادت تنبيني نمني سن إفيف همتونا متجاني بيغا نما غري مو خاني في لال همتونا نما يادو nama sana ammoo halkanii guyyaanni hamtuudha namni na yaadanu maja qabxiin sadaffaadha akkini je warri qorate laal ta duraan maal jenne ni dhaala jenne waan kana tan lammaffaadha dadhabina ifi beekenne waan tahe waan if beekuuf haadha manaa hin amanne ta sadaffaadha ammoo ifiif badoomina waan akka haadha manaatiin shakkuusan ifiif qabaa jan mul'attu dhokattu sadii afraffaan maal jennaan haati manaa wanni mas irra guddaa shakkii tanaan deemu haati manaa hijaaba shari'aadha akka shari'aa sanitti waan shari'aadha hogguun fi daangaa eeggachuu dhabdee kanayyuu numa dubbiftee deemtee wahiin dalagattee ala bultee imaltuu faa deemtee hayyama isaatiin malatti ala faa bultee yeroo hunda manaan agarree waan hin taate isiinis sababaatti taatee jirti jan jechuu kunis qabxii afraffaadhaa kanii itti abbaan manaa haadha manaa shakkuu danda'urraa jan qabxiin shanaffaadhaa maali jennaan haati manaa yeroo baay'ee sooshaal miidiyaa kanaa fi waan watsaabii messengeraa waan akkanaa kana fayyadamtee waan akkanaa kana guunee fayyadamtee yeroo ammaa gaa namni irra guddaan waan miidiyaadhaa sooshaal miidiyaadhaa kana fayyadamu
joollota dargaggeessaa fi kana waan ta'eef isin tuni suuraa adda addaa achirra kaayyatee gunifeette namni hundi duubaan dhufee dudubbisaa yeroo kana keessa gaa salaamtaan jettuu jedhanii salaamta deebisanii afaan gaariidhaan taatu jecha gaariidhaan taatu oomaan dubbisanii mire imoodhaan koo waan adda addaatiin waan kana isiin ka inni quban qabne koodii addaarra kaayyattee waan addaa irra kaayyattee waan kana baay'isuun siidhaalleen shakkiidha namatti uumaa jan kanallee akkuma waa hundaanuu haadha mana isaa taatetti koodii siidhaatiin haa taatu maali mobaayila siidhaatiin haa taatu waan adda addaa waan qabduunis haadha manaati isiinis abbaa manaa kanaati jechuudha kanaas waan irraa dho'isituun qabdu waa hunda hariiroo yoo nifi muruu baattee kana keessa dheeraatte sababuma kanarra dhaabattee bultii meeqa tan diigamtu baay'eedhaatiitu jira jechuudha qabxii shanaffaadhaa kan dubbanne kana qabxiin ja'affaadhaa ta xumuraa yoo nifi haati manaa qunnamtii nama biraatii wajjiniin goote karaa niqaatiin taatu karaa niqaa maleetiin taatu karaa dhaadannaa irratti akka tottolchitee ol kaaftee waan keessatti barreemmoo raadisiisa dhufna kasilattuu akkam goona sasilattuu jettee hariiroo ammaan duratti qaadhimaa siidhaatii wajjin dabarsite fireentii siidhaatii wajjin dabarsite deebimmas abbaa manaa ka isii hiike yookaan karraa du'e sadii wajjin hin dabarsite yoo nifimmas namuma biraa tokko wallahi inni sana ani gunifin harka akkanuma dasna godha wala walusummoo alla inni sammoo wallahi haadha mana isaa rabbiin numa milkeessa tasun harkatte faayattee gunifi dhiira biraa faffaarsuun dhufte maal taha shakkiidha itti haasaa jechuudha saniif wanni qabxii jaan kana dubbanneef jaan kana tan haadha manaa laallattus isinis firraal dhiisu ta'a akkam fakkeenyaaf hijaaba shari'aa godhachuu akka daangaa shari'aatti dhiiraan hariiroo godhachuu dhabuu deebimmas waan ammas waan dhoysitu dubartiin gariin fakkeenyaaf silkii dhiiraafaa maqaa waan hidhaate qabatti maqaa dubartiidhaate qabatti maqaa dubartiidhaatti guunifi qabatte inni ni fattashaa maqaa kana hundatti naqaa maqaa kana ka dhiiraa ta'uu arka kalaas wulii isaa duraanuu gaawaa xiqqoo keessa jira weensi himaa taakkoo harkannaan dhundhumarra kaayyata jechuudha dhundhumarra kaayyata waan dhodhooysitu amma fakkeenyaaf nama garii isa biratti hin dubbiftuu ni dallantee hin fakkaatti duubarra immoo jarrisan salaamtaa isaa walii godhan yookaan dhokatee harkuudhaan mala yookaan nama jala godhatee godhuudhaan mala jarri waan biraati hatta hanga yeroo manaa jiru yeroo kanaanatti hin dawwalin jettiini yeroo biraa qacalloo wajjiniin haasaa wanni kanaatu yoo nefi jiraatte jechuudha wanni abbaa manaa dhoysitu haati manaa yoo nefi kan jiraattu taate bilaashin nan dhoysine bilaashee miti wahumaa jiraa jechuudha shakkuudhaan mala jechuudha amma shakkiin tun gariin ta'isarraa kaatu ta'isarraa kaatu karaa gariin nama shakku kan akkasii ilaaleen nama cimaadha see itti laallata gariin ammoo deebi'eeti ifumaafu fitti amanuu dhaba tuun ammoo ifiifi badiisan beekenne sun isa laallatti isiin ammoo waan social miidiyaadhaa kanaa fi kanarratti ol boba'uu fi suuraa sii faffacaasuudhaa fi hariiroo nama biraatii wajjin hin qabdu dhoysuudhaa fi ammas deebitee feetu mulliftee isa duratti nama biraa faffaarsuudhaa fi waan kana dhaabuudha qabdii karaa lachuutiin hugguunii fi dhiisan dhukkubni kunni dhaabbata yoo nifin tahin maradun nafsii xabiibni wallaanu yoo nifin tahin kafayyaa dhaba gadi jira kafayyaa dhabee kanuma kanatti taa'u akkuma yeroo inni wajjiniin rafu itti idaamu sagale inni wani jintaan san gurra isaa kana waasawan kan manarraa utaalee caccabuu jira bar karaa manaa fiigee kan odoonii fi deemuudha jiru magaalaa biraa kadhaqe lubbuu waatti haasoytee fiigee dhufuu jira bar fiigee maali bilaashii miti waatu mana na seene jeetuma fiigaa fi ifjee kan mana dhufuu jira kuni dhukkubsate fayyaan qabu jechuudha namni kuni yoo nefi karaa kaansanii wallaanamuu dhabe karaa amma dubbanne saniin jechuudha wallaansa barbaadaa wallaansa xabiibun nafsii jennee jira nama lubbuu namaa kana laalee saayikolojiidhaan jechuudha dawaa godhee fi wallaanu meeqaa jira kabara haati mana qiyyaatuun gaayya duwiddi nu baja'u jira nagarre haati mana qiyyaatuun shiisha duwiddi nu baja'u jira haati mana qiyyaa kun ogguunii fi nama biraatiin wal qunnamte haxira dhiiraatiin baruchuurraa harka haxiraanan hin qabne haxira biraa jeetuma guyyuu ufuunfatu waan kanaatu waan san itti kakaasaa ulamaan islaamaa akkana jedhan
nama dhukkuba kanaan qabame yoonii fi gorfamee didame lolamee ni didame dubartii teessan namni bira dhiise yoonii fi ajjeeftan isinii yoo inni jeese isinii jeese jan diliin isin irra deemti jan nama takka dhukkuba kanaatiin qabame haadha mana isaa shakkee bakka daangaa kana tarkaanfatee gorsanii dadhabanii waa hundaan dadhabame yoonii fi nama san itti dhiiftan diliin isin irrattuu jirti jan inni diliin qabu jechuudha miti namni bobbeegaluu beeku kan inni hinaafuu beeku maan beeku jechuudha miti isinilleen nama keessan maatii keessan waan hidhattiin darbinaa jechuu hallayyaadatti qotta amma karatu muraas dachaana islaamummaan akkamiin ilaalti duuba dhukkuba hinaaffiidhaa kanaa fi shakkiidhaa kana islaamummaan qur'aana keessa rabbiin subhaanahu wa ta'ala yaa ayyuha alladhiina aamanuu ijtanibuu kathiiran min adh-dhanni inna ba'da adh-dhanni ithmun je islaamummaan sehaadhaan deemuu mamiidhaan deemuu akkas tahuun ooltu wanni san akkas hiyattanii waa shashalaydanii sammuu keessa waa waliif goggodhattanii waan sun hojiitti hiikna jechuurraa fagaadhaadhaa diliidhaa je nabiin keenyalleen sallallahu alaihi wasallam adhannu akdhabul hadithi je waan irra khijibaarraa waan sehaadhaati je isii wanni neefi kanatti zaatan ala ceetuuf nama alaa qabdi isii wanni neefi sababa gartee nama fayyaan qabne laalatte malee sababa san inni ballama tokko jira isii wanni kanaaf kana taateef akkanaa jira jeeguuniif wanni haasaan irra khijiba waan addunyaa tanarra ji'anirra waan saniitiitu irra khijiba je rabbiin subhaanahu wa ta'ala ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وان بين التنسين الرأي فيجي دقيان كانك أركان كانك قمت تيس أننت الرقا فتمت ربي بلتي كسك وغوادو جي سنيفو إسلام من يرو دوان كناف حلي خيسو يجو فرماتا خيسو shakkiidhaan haadha manaa jala deemuurra karaa shakkii sanirraa fagaadhu jaa mee dhaggeeffadhu hadiisa keessatti nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam haadha manaa teessanii halkan biran dhaqina halkan ittiin galinaa jee yoo imaltuu jiraattan sabana dur wayii bilbilli jiraare laallaan waan isiin itti jirtu waan quban qabneef halkan hin dhaqinaadha akkamtu jira amma zaban amma nin deema jeeti anku teenegeetti jeeni sootatte kaseshir jee kasef dhufee irraa laala mana akkana faadhaa jira ammoo shari'aa keessatti haadha manaa halkan mana keessanitti hin galinaa jedha yoo dhibi dhuftan nabiin fan sallallahu alaihi wasallam jihaada turaniiti guyyaa diiddanfaa turanii yeroo dhufan yoo guyyaa dhufuu dandeeyan gaa namni halaa guutullurraas bayan ummanni harkaa miti halkan ammoo gaaratti goraniiti bakka akka bishaanii bakka qubachuu ta'u bulanii ganama akkasit dhufan jechuudha maaliif jennaan hin dhaqinaa jee nabiin sallallahu alaihi wasallam arkilaan akkana jechuun waliin basaasina jechuudha bar waliin basaasina jechuudha qalbii dandee tanaan zigji haadha mana kan keetiiti amanamtuuteeti si wajjin hin jiraachuudha jirti yooni fi badii irra gartee gorsi tanaji yookiin akkanuma shakkitee ban nama osooni fi kana taa'u jiru don jeetuma mana dhaqoo jira tanamaa keessan jiru kaduba deezetti namni waan saniin beekame kanamni itti qoflu faadhaa jira maaliif itti qoflan beektaa ni beekan gaa inni bobbee jira mire Ali ibn Abi Talib akkini je laa tukthiril ghiirata alaa ahlika warra keetirratti hinaaffaan heddummeessin je faturmaa bisuu'i min ajlika si jechaadha arrafamti akkini jambe rogguuni fi jaartuma tante shakkaa oolte wayitti beeka akkasish jeen malee bilaashatti akkas je'anii isin jalla haadha mana kan keetii huccuu tante iccitii dante tana arrabsa namni sababa keetiin maaliif arrabsuu barbaadda Ali ibn Abi Talib hedduu hinaaffaa kanan heddummeessinaa je si jechaadha haati mana kan keetii arrabfamti isii arrabsiteeti alatti haadha mana kiyyaati jettee wajjiniin deemta booda duuba namni innummaanuu kajaartii kanaati hojii jiru fayya qabaaseen jedhan duuba najisa halkanii ajaa halkanii tabakka hunda tuuxesan akkan taane jechuudhaan isinit dhaamuu barbaade jechuudha Sulaiman ibn Dawud akkini je nabiyyi rabbi yaa bunayya laa tukthir min ghiiratayn yaa ilma kiyya je hinaaffii laman heddummeessin hinaaffii warra kan keetirratti hinaaftee sababa sun mana diidduufi hinaaffii ibidda sinaytu je hinaaffaa sana hin heddummeessiniif irraa dhiisi je warra salafaa keessa inni ghayuurun walaakinni laa aghaaru hattaa ara nin hinaafaa je tokko laakiin ammaan arkee qabatamaan malee hin hinaafu je kanuma bilaashuma shakkii ija baasanii gurra baasanii don taanii kan
خرابيرادي مرجرا نوان نندي أني خمنا خيسوم من فاندو فودا جرتو وان براتي دفاني بر وان براتي دفان أي ليزاني نابيا هنجرو جاين مارة جاين أكنامتي نيني نافا يوني فين أركمالي بلاجة تني نافوجا ورسالة خيسا قنم مالجا والنوع أن يغار الرجل من غير ريبة هنا فانهمتون شكي دامالي أكنمت بل مجرد سوء الزن زن محماته بدي كيفي بيغوسن إسين نبيتي جي سنيفو أكن كزنتان نبي كينيا صلى الله عليه وسلم شيطان نمني إسلاما قولي خراسا ديبور رغبته غرامورته أما والكاسو والجبسيسو هموران نجي شيطاناتي تو إسين الراهم مراتيني كسي بيغاداتي قاما قلبي غيزنين كرا منا خيزني ديبيا مي واللانسي نما دكوبا هنا فاقنان قبا مي مالي تمرا رتمي تنانين تمرا واللانسي سا تدران دراتي سيها وانجان دي إسي أبليسو سيها وانجان أكاس تهونولت وانجان قايد كوبي قتي مالف ربي الرازل أورك نبي الرازل أورك صلى الله عليه وسلم وان ماميدان ديمت في الراديس تاكا لما فا الصراحة راحة جن كتيسي سيادة منا خانكيتي أم بكتانا تسير رام فيني أني وانا كان فيدمو خيسر رام فيني يرو كان منا على ديمو خيسر رام فيني نما كان أبقوني في دفان اللي نما وجنين أكنا تاو خيسر رام فيني أتي أكنا تهي جي ديك إيرتين قدين دب إسيني يجو هان حدود شريعة رتي برنا ما يوني في هذا منا سا خيسم من دفته بوبو منا خاو في جرا ميكنا جي جبه جيني هين باين نما منا خان رفي جيني منا خان خيسا هلاك اللي سي أتشي خيسا إيغو جرا خيوني في بيرا رفه هذا منا سا بيرا رفه في يوريني فود بارغي أولو تالي مال سجلنا نسيتشي في جوجرتو كوانا ممن رفه سني دفه لالا دفه نبدي تشكوتي دتي أولكي لالله رفه ما جرتا رفه أكا مساجي خد أكنا بارغو جرا خاتي قمالي نما منا زاجرو كان لافت داو فربادو جرا كان شنتبيدي درو دابته روداني بشانين كل ليفته سنجا غدو غرو ada kaset daggeefate bargoobaan dhageeni mu jira saqa amade qachu jira wonni istanjoo godu jira qaamade qachu jira jiro olu jaartira maaliif qaamade gate anne rafe wayin kuba qabaare asu dhufe hotelle khaje jira bakka tan ogune bige namichi kun ha obbaleeti teesan daatus ha nama beeytan daatus rabbi sodaadha biratti dhiisina eega inni du'e barni jeese ajje bu'aa takka bu'aan qabdu wanni siin bu'aa qabdu namni kun akkina hayyoota gaafadheetiin ture nama waan saniin qabame khanii harkasaa gardadduubitti hidhanii lal namni isarraa na'u cafaqanii dubbattaa walii jedhanii duraan si eegeesi siitu eegee osoo nefi sibira hin jirre sibira hemi jedhanii ittiin deebu jee booyisa wasudii fi loluma namni loleen san keessatti puf irraa kuttee alhamdulillah bargaa duraan azaabaadhaan keessa jiru yaa baleessu hajee ifemees numa jira harabbiin dhaqqabe takka kan lammaffaa ka isii biraa fuudhanii galchuu fi didanii heraarsanii bakka maraatuu geetti boodarra firraa galchanii fi ittiin deebu jirraa hafees numa jira takka ka akkasi galchanii fi jaartii jeesees numa jira laawwaniin isin hin jiru waan kana wallaansi isaa duuba saraahaa waliin haasaa haadha mana kan keetiiti itti isin dhiphisinii waan shari'aa irra dhaabbadhu hamma san waan irraa jibbite sun itti himi jechuudha koti ammaas wallaansi haatummaan manaatu jechuudha haati manaa nama waan kana qabu waan garii dhodhooysuun qabdu namni garii gaala hateejjan mataa akkasii qaqqabaa deema jallaal muddii gajjallise bargaalli inni hatee hammas takka irraa oli akka jechuun waan duubaa mul'atu lakkoofsa nama garii dhodhooysuu nama garii wal beekuu dhooysuu akkana deddeemu kan namni biraatu himuu ta'u kan waa ennummaanuu yeroo takka arkuudha ta'u waan hin godhin fetti amantii akkasii fi akkasii khalaas fadhu jibba jaalata laan waan saraahaa takka irra yooni fi isiin deemtu taate malee namni shakkii qabu kun takka gusirraa arke dhibba takka hafee jaabar dhukkuba suniin qabamee jiraami takka nagarre jaabar barrabbumaa takka itti tanarra dhaabee malee yaa wulii laan wulii raga isaa taate hamma jiru akhirat dahar hamma jiru wulii takka jirraa hin sossoobu jechuudha saniif dubartiilleen abbaa mana siidhaa akka inni maraatee
huccuu darbee nama keessa jibbamee alatti illee jibbamu godhuun qabdu hamma dandeessu sababu qabdi gaafa inni waan kana keessa kute immoo lubbuu siidhaa itti feeyitee mala dhawachuudha qabdi jechuudha. Xumura irratti obboleeyyan kiyya kanneen sagantaa tana daawwachaa jirtan namoota waan kana irra beetan gorsaa nasihaa yaadaaf dhaamsa godhaadhaaf yoo nefi nama keessan ta'e yookaan lolaadhaan hanga xumuraatti saniif shari'aan islaamaa qalbii banaadha jirti waan shakkii jaan hattaa nama bar masjiida keessa taa'ee kajaarsaa jaartii kana qofaa bootanii gorsa kana dhaggeeffatee naaf gorsee bir naaf deemaa bar jedhu jira hamma irraa kana gorsa kana naaf deema jedhus waan dhabahu bar naaf deema ka jedhus waan dhabahu shakkuma suniis akkasi quba qabaadhu laallaan ilmoon abbaa shakkuun abbaan ilmoo shakkuun ollaan wal shakkuun dalayduun dalaga maaliqa isaan dalaysisu shakkuun kadalaisisus dalaytuu isaa shakkuun hoogganaan kaabinee isa jalaa shakkuun kaabineen hoogganuma gubbaa shakkuun yaa baleessoo shakkii rabbi sodaadhaa shakkiin wannummaan doolaa diigu biyya diigu maatii facaasu dalagaa facaasu tan mi'aadhaa fi gammachuu namatti hin dhiifne bushaa fi gadda maleedhaan hin deemne shakkiidha dhiisaaf irraa waan rabbiin fade akkuma tafira'oonaa dubbanne sanii hin ooltu dhiisaa waan zaahiraa ta'a agarte immoo achi qat godhe laal walirraan kakkaayyatiin garii walirraa kakkaayyateeti guyyaa akkasii jala guyyaa akkasii hin godhin takkittuma ofirraa jalaa wallaanii ofirraa deemu rabbii sitti kadhadhu du'aa sitti godhadhu qalbii tanteetiin baname yoo akkana taate malee yabbaleessa guddinni hin jiru diin hin jiru waliin iftura deemuun hin jiru taati hammanaan isinii dhaamuu barbaade maaliin jaagaa dhumarratti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh